datang ya, Prabowo datang ya. Mbak, ini Prabowo datang jemput Gibran. Ya. Iya. Tahu. Yuk. Jangan maju ya. Jangan maju ya. Jangan maju ya. Minggir, Mas. Mas. Handphone, sorry. Yuk, teman-teman buka yuk. Bang Deddy. Pak Prabowo. Pak Fahri Hamzah dikit Pak. Pak Fahri Hamzah mundur dikit Pak. Oke Pak. Pak, Mas Gibran sini dong, Mas Gibran. Oke. Makasih ya. Makasih ya. Haji, monitor. Monitor.